I verujem da ćemo i čuti to zvono koje čekamo. Ja lično ga čekam 20 godina, jer toliko već vremena naš manastir i bratstvo ovog manastira čuva to proročanstvo ili blagoslov starca Tadeja o dolasku ruskog carskog zvona. I ovo zvono treba da povezuje ta velika dva naroda koja su stradala u svo ovo vrijeme za pravoslavlje.